কবিতা প্ৰধান মই এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হয় আৰু ANM 2 বছৰীয়া কোৰ্স কৰি মই বৰ্তমান নগাঁৱত চাকৰি কৰি আছো আপোনালোকে যদি এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙত পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই প্ৰিয়ংকা শইকীয়া মই বৰ্তমান বিভাগিক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা নিয়োজিত এগৰাকী ANM নাৰ্ছ আৰু এয়া সম্ভৱ হৈছে তেজপুৰ ঘৰপৰা চুবুৰীত অৱস্থিত এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ বাবেহে মই কিছুদিন আগতে 2 বছৰীয়া ANM নাৰ্ছিং ট্ৰেইনিং কোৰ্স কমপ্লিট কৰি আহিয়েই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এটা চৰকাৰী চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যদিহে আপুনি ভাবিছে এগৰাকী নাৰ্ছ হ'ম তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আহি এই ইনষ্টিটিউটখনৰ লগত যোগাযোগ কৰক ধন্যবাদ মোৰ নাম শ্ৰী পুনম বিশ্বকৰ্মা মই এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হয় মই এই এছেণ্ট স্কুল অফ নাৰ্ছিঙৰ 2 বছৰীয়া ANMৰ কোৰ্স কৰি মই বৰ্তমান নগাঁৱত মোৰ পোষ্টিং চলি আছে আৰু মই এইখিনিকে ক'ব বিচাৰোঁ যে যিসকল লোকে ভাবিছে যে ANM 2 বছৰীয়া কোৰ্স কৰাৰ পিছতো কোনো এটা চাকৰিৰ সুবিধা নাপাওঁ বা ANM কৰাৰ পিছত চাকৰিৰ সুযোগ বিচাৰি নাপাওঁ কিন্তু মই এটা এক্সাম্পল হয় যিহেতু মই নাৰ্ছিং 2 বছৰীয়া কোৰ্স ANMৰ কোৰ্স কৰাৰ পাছতো মই বৰ্তমান ওলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নোপোৱাৰ আগতে বৰ্তমান মই নগাঁৱত চাকৰি কৰি আছোঁ Kardong carving long life kelang ratun doan pininizum carving long life pen nono matke nil tum butu maji sidolo puani hem ne tum carving long life pen alang li pen tithini alam thicing kiji phase alang li ahem tu nan si banglo ili tum chingki je thandam polo tel tum non obikimietum jasemet kecharli ana thudi jasemet professional line ana thu kosonsi gorengang hoi che palong dunji ma labangso puthak si ilitum labangso opportunity aputhak se ilitum chingki thanang pusia lang lilong banglo jasemet ANM pen GNM ilitum carving long difurong su pilong edolo labangso nursing course mate labangso asahem semet dolo stame hadak bangke di seat capacity bang kaita full titi penangana bang phi atum long nunde titi lase non private along jasemet Tezpur ong supi labangso Asian school and nursing labangso institution long non amat ke seat capacity da do ulang la pen koson sila bang so admission can dun pen koson sila bang so process claim lang ji ang ton penalam ilitum ani rubjili ahin pen ne nang pathan duninga tardom nidimen rubjili rong hangpi nili hamke parokwa nili busita me halada Tezpur se Charlie Bomlo Asian School of Nursing along ke chenge ANM tum 2017 long pen establish lo high school ke tame hala sudut ki ANM tum hansi pa prang nang ki 2022 pen ki GNM tum si penelo mane ni tum hello first batch lo la pen ki peneng bang pudam pulote student bang ta kom heklang alogot ang ko thema peneng ke mane Srimati Shankardev University of Health Science long pen pulo je online form fill up kuri nangji entrance exam pinangji jong si entrance exam pass pe pulote seat pe po la si sopa mo neta tumamat ke exam pass edun e la si jong si aning hang pulote hada ni tum long tame nang contact si ke meji acha te la GNM bang na litum si first batch lo GNM mane tum hello first batch inki a course a duration ki 3 years ke GNM bang ke GNM si 3 years ke ANM bang ANM ke 2 years jong se am interest do pulote ANM pusita me do la pen GNM pusita me do both for boys and girls for boys and girls lo hada ki hostel capacity hostel facilities ko sonso na hostel facilities ke mesen lo mane ada pusita me hada pen si food lahai ta me nang pipo an pusita me mane breakfast tang hot tea time tang ho la pen dinner lunch ta hadak pen sinang pilo kono na por pen si mane nitum ke ada 6 o'clock pen obade nitum mane thurnang po thur pen adhe tum lang chinglu ji tum chinglu po na mane tum purhi po mane tum yoga plus tame aning hang bang do exercise kuri bang do lason tame exercise kuri long lo la pen 8 o'clock pen obolote nitum han class mane ready nang po he ready lo polote enke mane 8:30 pen 8:50 ang bong nitum chipatang po 8:50 pen opote nitum morning fan class tam po 9 o'clock pen class start po morning class start at pen lo polote enki nitum ang bong alom lunch pan pene time nang pilo mane tiffin time po 1 o'clock pen 2 o'clock an enki la 2 o'clock pen apit lo pote nitum 4 o'clock an class to po 4 o'clock pen tang an lo polote nitum room chewang po room chewang pen opote phone use po phone use era jada lo polote ang po 6 o'clock pen opote nitum ang ko tea time no time tang an lo pulote 7 o'clock an he 7 o'clock panam tang ko nitum back to studies to po anki studies ta mane
room ke ekta room long si duijon lason che share kuri la ha roommate dolo inke latum pensi mane nitum group studies pustami hadak do bom lo ati ma class long mane sontin man ki buji don adhe ga ke make idum da do ji back seat popo anke adhe tum ki homework che patangti popo homework ke top pangi puna ke mem tum explain bom tame arjun da te te tum da do inke la ki buji don de pong hala tum la jirpi tum group studies kuri po hala bang angko e phan e than thu po lason si mane nitum bang hadak lason si do bom lo transportation ke hadak bus do nitum han duty nang ke thon nang ke wana phan he di adhek tum stame morning duty puji evening duty la pen night duty da do morning duty pote adap nitum 7 o'clock pen bar po inke bus hala dak nitum 7:15 pen pote bus pene po nitum duty pananga pon ke TMCH mane Tezpur Medical College KCH hala Kanagata Civil Hospital la pen MCH mane hala maternity hai maternity child health wings po hadak la long se duty nang pon ande kona pol hadak dodon duty dodon ke mane 6 hours nang ji 6 hours pen lopolote nitum angko chewang thule po wang that pen lopote jong se morning duty pote adap apot ke 8 o'clock pen an lo he 2 o'clock an lo he seta mi nitum la soprang mang nang bande titi an kang cheer po adaprang an ke chupon pon la breakfast ke kuri pon he breakfast kuri podet posta mi angko adhe tum ke tiffin chipon mang vedet po duty apor hot po anke nang wan thu da prang po anke la dak sil lunch kuri that peng angko la evening shift tum hanta mane nitum che change thu po anke la tum evening shift tum ke 2 o'clock pen pang cheng po arni gang sam ke penilo la tum han apoke tangi ke 8 o'clock tami alang tum han 7 o'clock pen wan det ti nil tum isi alam karjulong mangke la GNM along bangke labang so Asian School of Nursing along bangke karbi penke nang linuet kuso se how the experience mane lason lo je communication ta mi asap susum hoilo athi mahala dag do ahom pitum tangho anke Nepali lapen pinetum boro tangho lapen muslim dum ta dope maximum kuma khailo ki ongnai ke ili asam pinila he asamis tum ongmu asamis tum athema ajaga se asamis apinila lapen nani tangho Lukhimpur tangho Tezpur tangho Dhikiajuli lahai dum longpen bang o so lot treatment mang ke nali phan pinin papre ko yan ma mane sob equal kana equal nang kelang ating peta thema lang lamlo polote sob phande equal lo polote anse alang tum tami a response long jimati lasi ni phana nang kelang pusta me mesen angko ne mena mata ni managing director long bangsi dodon athema hostel duita do hada ekta ke school hostel do lapen ekta ke managing director pudo ni ke managing director long bangsi do acha adila kusolo science stream bag nang ji mate higher secondary da pass bag nang ko pini la son norms do mane science pen pe data chok science background pen gali data chok hai okay arts pen da chok jong se higher secondary pass lo polote manta percentage mang 45% do nang ji STH tum phan acha ante kopilo nalihin pen message ping tum jese me iltum karbiang long same penangan student tuman iltum thekdam long alang litum mane apor phalang nupik jese me dedi ene simple graduation endun po phike puta kali di si mane job oriented mane align jongsi chiri duno pute athema non so nang tum nursing long pulote lage 100% job long back kodi bolte kopilo nang lin pen puji nilihin pen ki pudam je bang ke mane son a time che pawe spedet se ake meji athima arts pusita me non opportunity me sen lo higher secondary pass la jong se 45% do pulte alang tum asam mane GNM pusta me Charlie Jening hangatum pute dun long ANM pusta me dun long jong la degree Charlie le pen jong se la ANM mate GNM jong se dun lo pote alang tum a lifetime me mesen po ya sine mathal ji hai a jong se alang tum interest pulote nang contact me halada Asian School of Nursing long buji je tum han mane buji je dat pulus ta me hada sir tang ho ma'am tang ho la hai tum alang tum mane bujai thu pa me po an sing alang tum ta do men chiki pa me nang po lalo la sini tum karbing long just met labang so ana tujong si charlie dunji polte ni tum hasang nang contact amela la pen ani pasame nang tum contact na description ni tum period po la pen ni tum la Asian School of Nursing labang so ton pen biodata sami ni tum unan ke la ni tum page long sami pdg pen tum boi po pen pilo nang lihin pen pung tum do tulang ma nilihin pen pudam ji pulote Shankardev tum ke form fill up nang pen si entrance ke PL lo hai la tum entrance pidet pen ke sopa minute ke pass lable
pass lab le la si penilo jong si alang tum nang interest do pulote karbiang long pen jong si dunji pulote haladak he mane lapunat fellet pustami hapunat admission and long la Asian School of Nursing long hai ANM stami GNM pustami atima ANM teman ke form prepare alada ke government pen ke Srimanta pen ke prepare lang ta hai mine anta hadak admission ke pi bom lo ante non admission pi bom lo pulote non seat capacity kon dola seat capacity mane do ulang 30 ta bakke do sela non mat ke non bakke GNM tumhan 30 ta bak do sela ANM tumhan tami 20 ta bak dola wow la sini tum karbing long life pengke puang tum mangke lam ta dopik lang pusini tum mathalo atima asam ben bang khai tum ke dopik lo hadak samne tum karbi pi tum ke hadak dun bang pi lang lang ni lang la sinam tum please pen labang so opportunity nang tum endun vek non la sa non apor dolang nang tum admission endun non tangkalam nang tum matha te pin pen bori borsen pen nang tum labang so admission endun po pusini thelo ase kini labang so chingki je thana jai mek nali phan jasemet ni tu phana por nang sipidun thek pot la pen ang ton pen alam in details nali kladak pen rat pen pachini thek pot nali phan akel pipaji lo pen ansu se nang list me hadak pen di mesen me pen chali dun pami pen borenga hoi long pupusi ning thelo tang tel tum karing long live kala rat pen kardom chipira abang so jai meng ton ponik kauna kardom